twakomeje kuri ivyo umutoza ubanza yasize gusa twakosoye. Urazi ko buri mutoza wese afite uko ayobora umukino. Mu kuyobora imikino kenshi jewe aho naciye hose ni umusaruro no kutemereza umupira na gukora abakinyi mu mutwe, psychologie y'abakinyi. Kenshi ndababwira ni mukine ata pressure mufite, mukinye mwidegemvya uko. Oya bivana nakubwiye, natangiye kuvuga buri mutoza afite ukunda apanga imikinire ye. Jewe kenshi yakunda gukinisha gatatu, gatano, kabiri, ariko jewe uko mwabibonye nakinishije kane, sico kimwe n'abakinyi baza kuba babanza mu kibuga. Tactical jewe navuga ko ni concentration y'abakinyi. Barasamara gato kandi ubonye ibitego byose kuva kuri Singida bishaka gusa, byose ubirebye bishaka gusa. No kuvuga ko turimo gukora abakinyi mu mutwe uko nabivuze, babe bidegemvya, babe batuze mu mikinire yabo yose. Coach ni Rayon Sport navuga ngo ifite pressure yaba hanze y'ikibuga mu buyobozi, yaba kuri equipe yamaze gutwara neza, guhita bayiguha umutoza wungirije kugira ngo ubifashe. Wowe ubwawe ntabwo uzabasha kugora ukavuga ibintu bishobora kuzatangira neza mu hanze. Jewe ntibishobora kongora kubera mu genda umukinyi nakiniye ama equipe manini gusa, na equipe ntoya nigeze gukiniramo, na no kuyobora nigeze kuba umukocha wa mbere mu ma equipe manini yo mu Burundi. Ico gituma jewe nta pressure nogira aba hanze y'ikibuga cyangwa indani y'ikibuga kubera ndabimenyereye. Ariko umutoza ndagira ngo dukorere udukorera analize ku mukinnyi mushya wa Rayon Sport witwa Tambwe Gloire. Ubu ni wemeye gutera wa equipe yavuye mu Burundi atsinze ibitego 15 no mediateur. Abantu bose baribaza kuri performance ye, umubona utera umukinnyi ukina ute ate abafasha. Tambwe nuko nga mu Rwanda ni mwahora mukurikirana, ariko mu Burundi na niwe yavuye ari umu MVP mwashize. So kuvuga sivyo atomboresha, oya ni umuhungu atuje, afite discipline kandi n'umukozi no mu kibuga arakora. Arakora Tambwe nuko gusa mutaramumenyera, muzagenda mumubona. Hanyuma kocha, uyu munsi ufite equipe ya Rayon Sport n'umutoza w'agateganyo, ikibazo ufite ubuyobozi bwo kugira icyizere ngo uyikomezanye. Wowe uriteguye icyaka abakinyi Rayon Sport ifite uyu munsi ubona bari tayari kuba bahatana igikombe cya champion? Twagerageza kubera je nabonye ama equipe kenshi, ama equipe yo mu Rwanda aba mu Burundi muri Afrika, kiretse ibihugu bimaze gutera imbere mu mikine y'umupira w'amaguru. Ariko je nayobora nta kibazo kubera ubwo bwa mbere ngo yobore ndi umutoza wa mbere muri equipe nkuru. Nayoboye Vitalo, nayoboye Flambeau Centre, nayoboye New Oil na ma equipe Flambeau de l'Est. Ayo yose na ma equipe afite amakupe mu Burundi kandi yaserukira Burundi. Abakinyi ufite urabona bo bari tayari guhatanira igikombe abakinyi je navuga ko abakinyi barashobora, gusa abakinyi bivana n'umutoza. Urashobora kuba ufite abakinyi beza ugatsindwa ne equipe ntoya, ukagira abakinyi basanzwe. Abakinyi barasanzwe, si bakuru cyane si batoye. Tuzagerageza duhangane n'abandi tubone ko twara kubera haracari kare umuntu kuvuga ko yatwara. Ikibazo cya nyuma ugiye gukina n'ikipe y'Amagaju mu rugo, hanyuma muhitemo mwegeza mu karere ka Rubavu, imikino ibiri ikomeye, umukino wa Marine ndetse n'umukino wa Pe. Bishoboka ko mwaba gifite equipe ni imikino igiye gutegura gute? Nta kibazo, tuzakomeza dukora uko twama dukora na kazi kiwacu kimisi yose, gukomeza gukora kandi imikino nisa, ama equipe ntasa uko
Magaju ikina suko Rutsiru ikina suko Aperi ikina suko nabonye na Marine suko ikina no kuvuga numutoza kugenda guhindura umukinyi cyangwa imikinire. Ubu twasakoze bane musozo. Ubu turashakugena message shakugena abakunzi b'iki bya Rayon Sport. Message natanga ku bakunzi bagarure ikizere kandi bakigumane kubera basanzwe bafite ikizere gusa basinzwe cyane banganije na equipe ntoya babonye ko mu mikinire nibisanzwe ariko ndababwiye bati baze mu myitozo ko bamye tuzabanezera n'ubutaha. Laguar Trading Limited yo ni kwereka inkongoro gusa ahubwo ikwereka abo yareze uzarebaho amakaro yayo yubatse ubwiza bwaho buzakwereka ikinyuranyo ni mu gihe kandi nihagarariye Goodwill yo mu Bushinwa na Somani yo mu Buhinde ibihangange byahegitse izindi nganda zikishakisha inyubako zanyu rero ni muziha agaciro mwubakisha amakaro ya Laguar Trading Limited akomeye adacuya indahangarwa mu guhangana n'ubukonje humidite dusanga mu gakiriro ka Gisozi cyangwa munsi yo kwa Rwahama imbere y'ishuri Remera Catholique. Laguar Trading Limited, good tiles, good price. No kubwo twarimo dutambukana n'abakunzi bacu twibaza aho dufatira kamwe Imana ibikoze igitangaza gikurikira ikikana twisanze ahantu hadasanzwe sibwo buri umwe yicaranye niwe mu mutuzo ni mutubingaro burimo maze amuhumbeza ibiti by'inganzamurumbo bihakikije nk'uko bibona agafasha imitoma kwinjira neza tugitekereza ku cyo kunywa twasanganyijwe ibinyobwa by'amoko atagira ingano bega we tumanuye abiri rero dushaka gucinya akadiho niko kutugeza mu kabyiniro rushobora kwitiranya na ya Las Vegas barata umubiri byaranze tuti turatashye bati mwikwigora aha dufite amacumbi ari ku biciro bito ugereranyije n'ubwiza bwayo nirinze kuvuga iby'igikoni kidasanzwe bafite kuko byatuma nongera kwiryiminwa kubera nyamacoma n'izindi zo mwifuru utasanga ahandi wikwirushya na gogo yibaza ngo ahangaha nihe kuko ni kuri Banza Uruhuke Bar and Restaurant ni munsi y'isoko ry'Ikabuga haruguru neza y'ishuri ryo kwa Richard ku bindi bisobanuro hamagara 0788 79 2688 ye baba we mbere y'izindi gahunda Banza Uruhuke.